Pemirsa, Dinas Koperasi, Diskop, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar UMKM nureksain ring warsa kalih tali kalidase Sani Lintang penglimbakang UMKM kantos satak unit. Kewentenan inucap ketar kayang nincap ring warsa kalih tali selikur nemangkin janten kahanan puniki muatang sokongan antuk ngrakse tur nincapang UMKM. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, Made Erwin Suryadarmasena Mausang, rau mangkin penglimbakan UMKM ring Denpasar ke jantenang Kantun Becik. Nanging paiketan dane durung laporan grafik penglimbakan inucap, santukan wau side kuningin ring warse kali tali kalis likur. Kuliner kedadosang soro usaha sanepini akeh sane ngelimbak ring tengahing pandemi COVID-19 galai mangkin, santukan rumasuk pebuat pokok krame. Dane nuekang kahanan pandemi COVID-19 ngawinan akeh krame sane kelangan pekarian, pinake pan utama akeh metangi UMKM RI tepengan mangkin. Sejroning usaha ngerakse sang ngelimbakang UMKM anyar inucap, janten muatang sokongan rumasuk saking pemerintah. Ring tengahing pandemi mangkin paiketan dane sampun ngelaksanayang mekudang-kudang usaha minekadi pelatihan turmaning ngicenin permodalan majeng UMKM. Akeh pelatihan saneka icenin ngawit saking keterampilan kantos pemasaran miwah pemanfaatan media digital. Renggala ungkuran Diskop miwah UMKM Denpasar sampun ngelaksanayang pelatihan ring widang kuliner memperkanti sarang bage sane sampun waget ring widang ipun. Bisnis Bali nguningayang.